Abdullah Misig Amari Ledana, Faki Bamusing, Nasi Quarter Puthoropada, Meehatpa Chumawile, Fangalo, Meehatpa Dandi Piu Haina, Court Thomjinkhre. JC against the brutal killing of Muhammad Abdullah convener. MD Ayuf Korina Fongdorapada, Meehat Asigi, Achumba Wild Sweden Togani, JC Madimiam Holkanga, Meehat Asada, Jenabasing, Fagatuna, Jab Jaba, Langland Zin Putotuna, Ain Goiba Dandi Fangangani Haina. Manipuri Chief Minister N. Birena, JC Amadisi Singda Tajaba Pirakpadagi, JC Nakokiba, General Strike Yauna, Makal Kudingi, Kongzang Handoke. Adubu Chief Minister Napirakiba Tajabadu SP Tawana, Naktabagi Mami Amatarakli. Nasi Fawu the Meehat Asida Jenaba Amatada, Police Nafagatri, Auzakasa Little Lady Basing Asadi, Masana Chanjara Pangaktane. Police Kitawangasi, JC Madimiam Namakal Makakayagi Kongzang Sangsilakna Baton Tobaga, Chap Mane, Maramasina. Mari Lenaba Singh Meehat Asida Jenaba Singh Fabiraga, Mara Labor Singh Atubada, Cherak Dandi Haina, Manipuri Chief Minister Madi Mari Lenaba Singh Pung Singh Selake. Nasiki Kongzanga the Meehatpa Dandi Piu, Abdullah Misig Chumawile Pami Haina, Eva placard Singh Pai Bagalona, Kolokias Loke. We want justice! We want justice! We want justice! Justice for! Justice for! Justice for! Justice for! JC Yanaki Putu the gay alternative Malaki was Yai, other Chief Minister commitments, the wall has been a Nataibukum Toe, other than Maramoraga, JC Mike the gay, Toaning the bar, Prazagi sentiment Mayam Sigi, CSO Mayamgi. Tungan penupilu organization ki tungan organization mama papa papa bayam sige Manipuri sigum justice phangau dragade thok kan talai kre justice phangdabna maram moraga hadal London thui aiba kudam pandam sina maram moraga Abdullah ki justice soi dana chief minister phangan gani aiba commitment do ngak kani haina thajaru bune dubu ngasidi thawal SP ki sidi ngak tabagi mami ma tare adana thawal SP ne to believe sidi JC da bal blockade strike the chingba kaya malak na bagi batol to bani haibo wafam dunai na ngasi press media gi silinaw sing the press ki kutang da pok cheris